ga Akashwani Shillong ka khubor ban pulia du Elma Arwar kimat ba konsan jong khubor mentak step ka apoi tere unala kinong ya trailang ke jala Assam ban Meghalaya ban pendek renti ya ke jinong juman jong ke jingere kini ke atli ke jala pentip Deputy Commissioner ke East Khasil Siswek wa Abilash Baranwal balapan klan bha ya ki bor pahara na ka benda ke song sain ha ka nong ba pendi ke sarkar jala ya u helpline number na ka benda kinong jong wa kai pathei ban IG rap ya ki na ka benda ka jing song sangan ki jong ki badda ki spangut ki sama wa ne simbenta ha ka MSSDS recruitment drive hamairang banyarap ya ki ha ki lat kamai ka ji ka khubor ka bubnya ka jalan ila berasam kidang trailang ban pilih renti ya ke jinong juman namar bakikali ki bawan na Assam sa Meghalaya bakikali ki bawan na Meghalaya sa Assam kila sya pensange hadin ke jing keno bala penjulor ya kikali ki badan ya ka register Assam ha ka por bapelong ya ka baik rally jong ka khasi student union hasilong ha ka sni balang jong ka tayo na kaliang umuntirang ba ka jala Meghalaya o konat kesang ma hiling ka sni ulaya kren da umuntirang ba ka Assam u Dr. Himanta Biswa Sarma balbalo arnut Kimentri rang ba kila menjor banya trailang ban pendek renti ya ke jingong jeman ban banya da ya ke jingye dai ke bala slam ba hapadeng ki beliau jongki la ban kalau ba kimentri sarkar bala jet na bala atli ki jelna kin ya kendu ban ra ya ke jingye kan syakmat ban wat di kilat ki lenti ban penin phai biang ya ke songsok songsain bat ke jing syanya bat ke jinglong ke bat kina shosho umunti rang ba ke jela ukonat sama la kerpat ya kinong songsnung jong bala atli ki jela ban penin ya ke jing sok ke jingye sungthu jingmut bat ke jing penyai bed kini ke jing terpat kelawan ha pedeng ke jing songkhya halor ke jing khta ya kinong song snong barit pat bat kinong let nong wan ke belet jingat ha pedeng ke atli ke jela ba marjam na ka benda ka kam ke jing puli ka kot khya ka kam khai bat ki we ke jing thmu umentri rang ba ka Assam Dr. Himanta Biswa Sarma ula ong ru ba ula pensngo ya ke jing songkhya halor ke jing ja badang sian silong bat ula ong ru ba ka Assam bat ke Meghalaya kilong kum sipara ki ba te song da ke jing de ke bajelu ha ke history ka culture bat ki beliau shosho Himanta ula banjuru ba ke jing boro markilian ke jing penyat ba ke jing songret ke de banyalam haman la kapor ha ke jo kapor na kaliang usembut menteri rang ba ke jela umas nge balang dar hen ke sni ula ong ba ke jing khang jong sarkar ki ple baik banyakren halor kono kamat bat kentu ya ke isu banwan banyakren ya ke jing ki jongki Hadin ke jing kumar ke belami ha ke sni balang jong ketayo ha ke por bapelong ya ke baik rally jong ke sengke isu Deputy Commissioner ke East Khasil Siswek wa Abilash Baranwal ula pentip balapan klan ya ke jing pahara une Deputy Commissioner ke East Khasil ula kubur baki la bandon ke jing bakala ha ke yang ke sencar ke khalar bat ula ong bala ailat ya ke ni ke baik rally hadin balayo ya ke jing pentikina na kinong penyat halor ke sukasan ki hia sarkar ki layathu baki dan halu life witli ki kali ki bala sya pinjulor bat khan rengut ki beliau ki bala sya thombor shosho ke bos sencar kan wengo ya ke jing ai jing bit na ke benda ke jing ai pat ba bat kasit in demonstration jong ke KSU ke bala bo belong ha ke arhoi terik mentau benai ha ke jo ke por ke bos sencar district kala kemru ya laingut kinong ilam barang ba jong ke KSU bala pha ki sya judicial custody na ke leng ki pulit kila penukam da kistan grenade bat ki tear gas hadin bala keno bala don ke jing kawang petrol bomb Kasoka jeng la Meghalaya hingga seni kelapen ni ya unombar ajing rap klem jing siu na ka benta ki nong jong kai perthei habapet ya ke jinglong jingman hak song song sang ke badon menta halong ba silong ki nong jong kai perthei ke badon kam jing rap ki laban phone ya unombar tourism toll free helpline number ubalong iwei pra not san khandai ar not ar riu labatharu ya ki nong wan jong kai perthei ba ki nong ki bahasiar bat bot enti ya ke jing ai jingmut ba ki jing batha bala penni da ki bos sensar Balang penting na ya ke jingsian jong ki pat ba ke bos sensar jong ke Riboy district hak si pale jong ke teo ka labat ha ban khang kherdap ya borok ki dukan dikiat berkibar na ke benda ka asni ke ban sedang nalu ka arpho tarik mentau benai na ke liang Deputy Commissioner Excise jong ke Riboy district wa Abilash Saini IAS ula pini ya ko kum ke babat ha ban khang lut ya borok ki dukan dikiat kentup nalu ki dukan dikiat Indian Made Foreign Liquor ni IMFL ki retail shop lembat borok ki bar jong ke ke district ha ka arpho bal arpho tarik mentau benai ya kini ke hukum la menjur kat kum ke section sampuar jong ke ME Act Assam Excise Act and Rules kumbala penggela la Meghalaya ban penting na ban pene pensa ya ke songsuk songseng jong ki pat ba hapo ke district kini ke ka Akashwani Shillong ke bolam sepi ya ke khubor
Katanat puli putih kala penjelang ya kapor bentep kerten online na kabenta ke Yuva Sangha Phase 7 hadu kalai pui terik mentau benai ke ban aila su ya kisama kibadai hok banyasim benta la ban kedau ba kapor balabu kham masua kalong hadu khat phra tarik mentau benai kisama ki badon hak kerta ka bakhat phra hadu lai posnam kentup ya kisama puli ki bakham shalor ki dokhot jong ke NSS but kisama ki batrekam kila ban penung kerten lemba ka portal batikna jong ke Yuva Sanggam la ban kedau bagi don hadu arko puli ki jaka puli bakham he kentup ya ki IIT IIM ki Central University bat ki NIT ki bla itu kum ki jaka puli bakongsan ka kinong isim benta balajit kin pelong ya ke jinglek jengwa kai pothei bat culture ki basan hadu news ni sya ki jella bat ki jella bala punya solang khrang bakin yo ya ke jingsha syapang ke riti ke dusto jong ke than ke jing sensyar ke jing pimi jing mut jing temai ki karkhana ke pateng bat ke jing im ha ka im lang ke salang ka MSSDS recruitment drive kala kering da kispangut kisamla Hatirot Singh Memorial Hall Mairang hining kesni kabailar ngalong diang kabailar aikam hakaleng gejala meglia bat shabar lapelong ya kani drive da Meglia State Skill Development Society hapo katna Labor Employment and Skill Development Department bat kani ke recruitment drive kan ajimut bat ajingtip halor kikam ki bakentup ya kikam sna kani kikam de kam thiet bat kikam penya yo ya kik marbam ki waiting staff kikam penroi ya kikam sumar bat kikam electric na kalian ki he sarkar ki lapentip bakani ke jingthu ketemu bentau ya kalenti ke baar na ke benta kinongwat kam bat banyarap ya kisamla banjit ya ke kam ke banya lapis loru ya kinong sim benta ban penlung kerteng ban let syaki jingai jimut ban banwat ya kilat kamai lemba ke rukom tungkam bat ke jing syakri bakasyan Meglia AIDS Control Society ni kemak skala pelong ya ke Integrated Health Campaign arjar arpun rio ni kesni halap lembai dat serpian jong ke East Gentile Suspect haringkat ke jingat relang jong ke Office u Deputy Commissioner bat ke Office u District Health Officer kani ke campaign ke tumu ban kentiu ya ke jing pin songtu syapang ke kot ke khia bat ban ailat ya ke jing syakri ki pokongsan ki beyadei ba ke kot ke khia syakin nong song Kasip Singh Memorial Higher Secondary School kabadon hamau khlam nong pendeng hawas khasihus kalatmu bandaki ya ke Jubilee Ksiar jongka ni ke jingdap sang posnem nadu balasen ya ka house nem khandai spa nyopun riu na kalian ki bor pinya jong kani ke school kila pelong ya ke jingalang hin ke sngi banyak ren halor ke jingpun kre ya ke tegi jingar ki balai dalang ha kani ke jingalang dai principal kani ke school I Dr. Y nong kenri I kre jong ke invitation bat reception committee I kong S dakhar bat u convener ke past people committee u pastor T dindo ki nong hikai lem bat ki nong trei kani ke school na kalian I Dr. nong kenri ilayatu ba kani ke jingar ki kan sedang nadu ke spoteri unai weng araja arpun bat kan beteng hadu rempang dong usnam arhajar arpunyo na kaliang upastor ding do ula khot sngobha ya borok kisamla puli barim banwan sa kejingalang penkre ha ka arpundai tarik mentau benai kabalabu banlong ha ka por khatwei bijem step haying school ka North East United Football Club kalamat no ya ke jingsha rem ke jongka ha ke semifinal ke baar jong ke Duran Cup ke Basispa Lai Pusan ha ke Mohon Bagan Super Giant ha ke jingla kai ke belong hening ke sngi ha JN Stadium Polo Shillong ha ke ni ke jingla kai semifinal ke baar ke jingla kai kalalong ke bayak hat ba bat halu bakut jong ke por ya kai kenthop halu ke extra time baro atli kin hon kim shimala ban pin ki jar kejingela kai kala poi sya kejinga shoot try begar but they hangye ba ka Mohon Bagan Super Giant kala job ya ka North East United da saw goal lalai lemba ka ni ka jing job ka Mohon Bagan kan pengkhria banyakun ya ka final persya ya ka East Bengal Football Club ha ka apply tarik si ublay ha Kolkata ha ka por nyaw bachi janmin katu ka khubor ka lakut ka bawan chepi nak studio jong ka Akashwani Shillong bat sa khanjat por ning sa so bat ka Akashwani Delhi na ka benta ka khubor ha ka khtin Hindi bat but pat sa khubor ha ka khtin phareng kani ka dei ka Akashwani Shillong